Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine RS-a usaglašavala je zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti Republike Srpske na koji je u decembru prošle godine nakon njegovog usvajanja u parlamentu klubu Bošnjaka stavio veto, odnosno zatražio zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Dogovora još nema. Za klub Bošnjaka zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti neprihvatljivo je predviđa da groblja koja su sada u vlasništvu vjerskih zajednica ovim zakonom prelaze u nadležnost i vlasništvo jedinica lokalne samouprave. Neprihvatljivo je za klub Bošnjaka i to što u zakonu ne postoji i nema odredbe koja bi definisala prava vjerskih zajednica da imaju pravo upravljanja, raspolaganja i propisivanja prava načina ukopa članova zajednice u grobljima vjerskih zajednica. Inače, u izradi ovoga zakona učestvovalo je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Sekretarijat za vjere Republike Srpske. Na što mi imamo posebnu primjedbu, jer završio je ovaj zakon samo u Sekretarijatu za vjere Republike Srpske. Tu je 7 uposlenih i svi su Srbi. Danas su bili predstavnici Međureligijskog vijeća, rekli su svoje mišljenje, dakle ima manjkavosti. Manjkavosti je bilo i u skupštinskoj proceduri. Predsjedavajući zajedničke komisije Igor Radojičić kazao je da nije bilo upozorenja koja su data u Vijeću naroda, jer tokom javne rasprave nakon usvajanja nacrta ovoga zakona nije upozoreno na ponuđena rješenja. A pre svega radi se tu o vjerskim grobljima, o upravljanju vjerskim grobljima, o određivanju cijene na vjerskim grobljima i o promjeni namjene u skladu sa nekim urbanističkim, regulacionim i drugim planovima. A na ovo svojevremeno upozorili iz kluba Bošnjaka. Dešavalo se da urbanističkim planovima se napadaju ta kulturna nasljeđa i skrnave, ostavljena mogućnost lokalnim zajednicama i skupštinama da izglasaju neki urbanistički regulacioni plan kojim bi moglo se desiti da se uđe u neko mezarje, groblje. Podršku za izmjene zakona klub Bošnjaka svojevremeno je dobio od Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, gdje su istakli neophodnost zaštite interesa vjerskih zajednica na grobljima u njihovom vlasništvu. A sjednica zajedničke komisije je danas prekinuta i radna grupa je zadužena da u narednih 14 dana usaglasi izmjene i dopune spornog zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Ukoliko se to ne dogodi, konačnu riječ o ovom zakonu imao bi Ustavni sud Republike Srpske.